Так. Мына жерден баштайлы. Ал 250 сом. Урматтуу катталуучулар, мен Кара Суу базарындагы Занеска катарындамын. Бүгүн пардаларды, занескаларды тартып көргөзөм. 250 дедиңер, а? 250 мына детский бөлмөлөргө. Буларчы түлдөр? 150 сом барды. Бардыгы 150. Кайсынысы новинкалары? Барбы? Новинкалы бардыгы. 250. 150. Канча? 150, то есть. Буларчы? Жерде ошо кызылга чейин ошондой сыны. А кызылдар канча? Алар деле ошондой сыны. Ошондой сыны. Мыналарчы? Грек сетка. Алар 300 дан эже. Грек сеткалар. Алар 350 сом, о аягына чейин ошондой. Аягына чейин 350 сом экен. Мына көрүп алыңыздар. Бул контейнерде жалаң түлдөр сатылат экен. Сиздики канча? Канча сиздики? 250? 280? Моям чырайлы. 280. Кыздан гүл чыккан. Не деп аталат бул? Акрил? Yo, моноток рассвети акшам. Акрил дейт. Рассветкалары ушулар. Наларчы, новинкабы? $3? Азыр. Азыр мына алып коёюн. Мыналар новинкабы? Канча булар? Не деп аталат? Булар 400ден же Бамбуктар 400ден экен. 400. Moçuyatda moyam, moyam Азыр. Энергия. Булар канча кыздар? Эмеси кандай материалы? Бул дагы бамбук. Глянцевый? Глянцевый бамбук 300ден экен. Булар дагы айтсаңар. Булардан да бамбук экен, матуйлар 280 сомдон 350ден ошон арага чейин. А булар эмне деп аталат? Мына дагы бамбукпу? Гүлү бар бамбук? Канча дедиңер? 350ден. 350 экен булар. 350. Булар да 350. 350. 3D барбы жокпу? 350 дейт. Мына түлдөр канча? 450. Мына таштары мененчи? Алардан 450. 450. Буларчы? 280. Сатиндер 280. Булар да ошондойбу? 280 дейт. Эки жүз сексен дейт ушуну. Высота канча кыздар? Высота 280 дейт. Булар канча? Алар деле ошондой 280ден. 280. Булар деле? Жок, алар 250ден. 250. Эмне качан 250 сом? Кайерге чейин? Мага чейин ба? Түлдөр канча? 350-300ден экен. Мыналар жаңы келди. Новинка. Бамбук дейт.
kadın magın ölçersin. Bular qanchadan? Qizlar, shatikchilar. Ha bizga o'lchab beradigan tomoni skastami? Shu yoq. Mayazmi o'sha. Shularni tovarda. Mana qiz chaqirib qoldi meni. Tartib qo'yingiz deydi. Monolarni oling. Qancha? Novinka mashlar. Soni qancha? 600 so'm. Metr 600 600 so'm, 700 so'm har xili bor. Mana. Zo'r ekan. Zo'r ekan. Mashlar zo'r chiqqan. So'z yo'q. Ayva yaxshi chiqadi mashlar ekan. Yo'qmish 600 metr. 600, 3D 650, deb 700, ataladi. 3D 3 turi bor. Qani? 3 turi 600, 650, 700 mashlar. Keyin eja bunalar ham жаңа keldi. Ko'rdingizmi? O, son ekan bu. Uni xohlasa bunday qilib qo'ysa bo'ladi, xohlasa buni ostiga qo'ysa bo'ladi. Har turda jinsi svetlar bor. Qolarimda aytsam, velur bu je bu. Bular glянцевый velur, bambuk. Glянцевый. 650-700 so'mdan 2 turi bor bunda. Telefon. Har turda горчичный цвет. Shular hozirgi jang moda. Ova, qalasa shu ostiga qo'yib, qalasa bunday qilib jambashga qilib turib, однотонdan kombinatsiya qilib bundan jinashtirib qo'ysa bo'ladi-da. Novinkalar shular. Bunalarchi? Bular eski 700 so'mdan bular. Ova, keyin bunalar bor. Turetskiy 900. Bunalar panolar. Bular biyikligi 320 bo'ladi, eni 3 metr bo'ladi. Panolar turetskiy bular. Har turli setlar bor. Bular mana 900 ming so'mdan zametka. Kачествоsi ayva yaxshi. Ha, uy buyuk uylar bo'ladi, vысотасы buyuk o'shalarga. O'shalarga yaxshi ekan. O'shalarga yaxshi. Bularda Yaxshi. Bular Chanel'lar bunalar. Bular ham 800, 900, 700 so'mliklarda bor. Keyin bunalar bor. Bular mana nimada ham Bishkekda ham Madinada reklama qildi YouTube'da. Shular 700 so'mdan lyon. 700 so'm. Lyon bor. Ova. Vысота тоже Vысота 3 metr. Bunalar bor 700 so'mdan 3 metr vысота turetskiy bular ham yaxshi. Keyin bunday nimalar keldi? Однотонниlar bambuk mes. Glянцевый ham emas. Yaxshi. 400-350 so'mdan da beramiz, arzon. Tikib ham beramiz chiroyli qilib. Keldimda. Tikib tardab borib tikib ham beramiz. Har turli setlar bor. Qo'lda glянцевый, матовый, imnalar. Qasi matовый. Bunalar matовый. Matовый bular. Ejizroq mes. Bunalar glянцевый, jiltroqi bordir, glянцевый. Aksessuarlarimiz bor, ko'rsataymi? Bunalarda aytib qo'yga bir jo'la. Bular 300 so'mda 280 ham berdik bularda. Keyin bunalar. Aksessuari. Zo'r aksessuarlarimiz. Barliq svetlar bor. Azrasa vыбор ko'p. Qanday, qanchadan? Bular 1200 dan boshlanadi nimasi, pachkasi. Pachkasida qancha bo'ladi? 10,5, 11 metr bo'ladi. 1200, 1,5 ming, 2000, 2,5 ming so'mliqlari ham bor. Bunalar. Ko'rdingizmi? Mana arturdi. Keyin bunalar soni ko'rdingizmi? Tashlari bor. Tashlar. Bundan da babonlarni ko'ringmi? Babon. Babon. Ne dediniz? Babon arzon qimmatlar. Qanchadan? 600, 400, 250, 550, 700. Ақшасына жараша бар. Kelersin. Bular neler? Bunalar. Bular qancha? Paltolar 150 so'm pachkasi, 180, 200 so'm 3 tur borda bularda-chi. Arzoni qimmati bor, matовыйsi bor, bunday. Bundan da jiltroq tuyoqlari bor. Arturlari bor. Bunalar dasturxonga da dasturxon skacherga qo'ysa bo'ladi. Bunalar bor. Magnitlar arzoni qimmati 250 so'm, 350 so'm, 200-300 so'mda qilib beramiz. Arturlari bor. Shaketchilarchi? Shaketchilar bor. Bular 150, 200, 180. Bunday turlar bor. 180, 150 so'mliqlari. Bunalar 150 so'mda. Bular 180. Hamma yo'q. Yaxshi, son ekan. Bunalar qancha? Ramashkaga o'xshashi 250 so'm. Qaysinisi bunov? O'shanisi. 250. Jandaqlar 300 dan
Şular новинкалы? 250 ha, новинка. 250. Bular 250 so'm. bardıgılı. Neler 300? Ödedekiler 300 neresinde? Aşılar 300 neresinde? 300 nödös bolganda 350 ve. 500 350 so'mluklar bunalar. 400 so'mluklar qaysilar? Bunalar 400, bunalar 450, 500, 600 oşunda. Bular 600 mü? Buna mayda gülleri menen. Maydalar 450. Jemçuglar. 450 jemçugu menen. Bular Borumuz 850 so'm, 800 so'm, 850 800 so'm. 750 so'm. Qanchadan? 900 dan. 900. Yo'q, bundan itiroz yo'q. Mana shu yerda laxtagimiz qoldi. Ko'p keragi bormi? Esa jarim akchasini. Temli serilevi be? 900'dan dedi. Bularda 900 mü bunlar? Hazır точно basın. Bileli. Bundan basın aytып qo'ysangiz. Ular 1200. Ha 1200 ekan. Bu 900 ekan. 900. Renkçe benzer. O. Mana bor ekan. Maka 850 so'm. Bundan ham to'miz bor. 850 so'm новинка. 850. 850 mu? Aplik bular, aplikatsiya. Aplikatsiya. Bez aplika chiqqan buni 500 dan. Daha qanday новинкалар. Мынаны ертең көрсетсеңіз көтеріп. Ылдый жағын. Ой, сан. Бұлар қанша? 250 so'mdan. Кухняға барып санайсызға бар mı? Қайсылар? Uşular getiriyor. Kırıncılar. Қанша дедіңіз? 250. 250. Özege qancha kerak ekan? 250. Aha. Қайсылар? Uşular minerga chayin 1100. Bunalar qolgani 850 dan. Minerga chayin. Мыналар 1100 бе? Yo'q. Bunanisi 1100. Minerdan bunaga esa 900 800. Мыналарды айтып қойғыршы. 350. Мыналары? Rombikler 600. Rombikler 600 deyip. $350 bular boş. 280 300 dan. 300 dan. Qanday rasvetkalar var? Material qanday? Material. Lyon бар. $350. Высотасы 2 боло булардын. Турецкий материал экен. Высотасы 2. Жандагычы мына ак гүлдү. Лyon. Высотасы. Nandı? 280. 280. Daha qanday новинка? Мыналар бар. Qancha? Var 350. 350. Жакшы качествосы. Өзүңөр тигесиңер. Мыналар канчадан? Булар да жаңы окшойт. O bular 400'den. 400. Adnatonlar 300'den. Однотоннылары 300 сом дейт. Мына гүлдөрү мененчи? Бамбук жана тарт. Мыналар. Олар да 400'den. Мына Лёны, Кандай дейт? мыналар. Мынага окшошто бирдей келген. Мынал. Мынаны айтам. Олар да 400'den. Ол мешковина. Мешковина.
Kancha расцветкасы бар екен? 3, 4, 6 цвет бар окшойт, а? 6 түрлі. Занавеска түлдөр канча түлдөр? Ең арзан 150-ден 1000 чейин. 150-дөн 1000 сомго чейин экен түлдөр. Мыналар мына мен тарткан канча? Мына 550-ден. Мына 450, мына 750-ден. Мыналар 350-ден. Мыналар ба? Мына түлдөр канча? Ал? Мыналар. Сырты 750, ичиси 550-ден. Сырты 750, içi 550. Siz aşkına kança bu? 200'den и 350'den. 250, 350. Мыналар 350. 350. Kauçuk жақсы. Бань.